haha ebusuafo ene de in fact adesua ye de bro no e chen kroi in fact sunsun bi e tete wana amani unna amani ebumu hunhun pen na e tete wo ofie me be kire wa haban ba ko bi na sa haban no in fact e haban enyoma miensa na ma be kire no u kan bomu a in fact to me biala e wo ofie no se u kan bom na se u kohyi wo efie ho a atamfo a omuda dawo omudi omo asa omudo omundo ni ade nyina no in fact ni nyina bededi ma wehu ni nyina life yes na answer na no udie ma yanko jinkrato we famra ye ba ya beto aso. Okay, welcome back. Ani, in fact, enem no, in fact, wiase na ye wo mu no, wiase na sei, atamfo di enya na metro say enye empaibo na solve sa problems ni nyina o. Na Nyankopon haban na oboman no, oboman say yemfa nye den ya. Ha? En haban no Nyankopon de tumi e de rem say yemfa nye adwuma na wo de wo so womfa nye adwuma yi. Ohu be de ato. Ewo atamfo nsem enye empaibo o. Na empaibo ye de but nipa dodo say na empaibo obo a friend say efama o. Ani dako ye be kompaibo ho na yesua ye ho ade. Na ene de yesua kwan a ye be fa so a in fact ye be di ye ewa brabo mu a otamfo biala entumi nye den en ha ya dwen na ansa na no ma ye ko hwe video yi fambra ye ko ba je wo ho no je da tata so osison aban e be say sumboni adi uchi aban wo na wo ba yisu sumboni di uchi aban wo ba yisu enya aba bia ba hu bi omo friend wa igbe kasa mu minimu se ne be kan wa fanti kasa mu wo de kan igbe no yeti oyo na bo do gbogbo ba pe un skonu odo gbogbo no your friend back to sender yeah back to sender haba no no friend is an odo gbogbo yes ba pe banchi aban se un bi ade uchi a oba yusu banchi aban any garlic na odo be oba lekemo blog fe atoge netia yeah netia na puo na ko siale dale adwome o se wo ya wo be dry wo be to ewie mu na awo ewu wie a na da to ejem na be elekona gbogbo le apamama gbogbo ma ahihige we dey very deep o te o say sabancha haban no any friend is saying back to sender na make an odo gbogbo no eno wo be wo wie na se efia wo de beto wiem na awo ewu wie a any garlic okay ewu wie a afei wo be hye na kan ewu fie wo hye a busu tumi bi di ochi kura be dwane wow kemo yemo mo fon ko na ka mo fon e ba ya se wow mo ba ni ko ba be tun obo shibo no le no fie kala ka be le lenche e ba gbe dance and e ba gbe anu kwale o fa na ole twie una bla yemu na 2x4 o ko mi minsu mo ni twie mi se na mi kan no sa amba 3 no na mi kire no se bia nhumbo ni bi di wochi na tumi bo ni bi di wochi na we sa de no na ho ata na wa ye yi a na wo di eja gusu a se wo shi wo e fie mu a o ba se obi na ye utamfo e wo area mu ho a de bia onu bakun na wo so nu bia wo yantin e ta se won jai no wow we dey watch we dey what free you Ghana for MZ Sariki baby for corner ko interview say obekire o ahaban ni bi free sa de ya na e din pa but papa we dey MZ watch yen ahaban sunsun boni di wichi a we dey odache o free means sanso en repeat na wasom ye o de dodo nya butire eja afei dey ochia me enim na sem o ka o se na wasom a afei dey MZ we hu and inti say if you eneko no se obi tiete wo kwa manie bi mu na se obi ha wadwe na enye kasa bibli eno ane se kopɛ sa enyoma yi a papa yi e ka kire ye no afei okikambo mu a fireworks ebe ye tuma yi e dia mawo enti no message se won subscribe ya bobo dey say be subscribe to your channel debiala da no ye di bitu ho a you will be the first person to see us message se won subscribe ya bobo dey na subscribe to your channel like comment na share fa ma obi biala say the be ya echoes of Grace Multimedia yensu ye din ebe den ebe ko echi e da say why yes usomfo set ni me di mo akemra